A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak pegah pekerjaan sunat setelah sembahyang. Jadi pekerjaan sunat setelah sembahyang. Jadi but yang akan sunat apa but-butnya tapi le sembahyang. Tapi sunat hukumnya. Setelah bersembahyang bacalah. Setelah sembahyang bacalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Jadi perunggu ada baca adalah lega. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya walil mu'mini walil mu'minat. Lega tak baca. Dan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca lega, kita baca 7 ga, kita baca 10 ga. Nah, kita baca yang mandul. Kemudian kita baca alam subhanallah 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 sebanyak 20 lega. Yang tak main setiap sembahyang. Yang kita baca subhanallah 20 lega, dan kita baca alhamdulillah sebanyak 20 lega sih. Kemudian kita baca alhamdulillah 20 lega, kita baca Allahu akbar sebanyak 20 lega. Bangkat teruk Allahu akbar 20 lega, tutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan adalah amalan-amalan sunat setiap sembahyang, dan cukup le faedah apabila tatim amal adanya mandi. Kemudian le dah baca kabihnya dah baca mandum, tutup dengan doa minimal sambil tamelake tangadakan tangan tamelake ba Allah Taala dah baca doa minimal paling Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana zunubana warhamhuma kama rabbayana shaghira walil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hayatal ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang adalah doa setiap sembahyang, minimal doa paling panik. Dah nak baca doa lagi pokoknya doa sembahyang pokok mantap je tujuan ji dah melake ba Allah Taala setiap sembahyang.